chiều nắng cứ chỉ ba giờ mục á bột ăn chấm đai nông ba giờ mục nắng miền cao sẽ chẹ nắng thòng đài sau đây ra đập bay ba bầm mít chiều nắng này đây nắng cho chặt đà lên dục lục ấy tới triệt ban mà rộp tê mà rộp ấy trong cá chô đào plư ấy trong tới vì miền ăn rai đào luôn anh thong đào tê sầm bài anh thong ấy trong tới nó có châu nó là ba giờ mục đây và bút ăn đây nòng sang kia là cả sầu đã ba giờ mục bây đợi lịch đập hùng buồn năng này vì vật thiên này chỉ đây bị nè năng này con là này màu sập ngày nó mình đã lên ấy tây nà thế chọp mờ tu sập ấy nắng mờ rương sậy nà tam tay trâu chặt tới anh ta ắt chầm ra bắn của xà đó mơ chom cái lại na đó chầm ra ria kia tới mơ chom cái lại na đó chầm ra mua may đây cả hai tới đây chẳng thấy là nó cứ nơi tệ bằng co sẽ đây là ngon ai luôn ai nâng đây ngon nó hạ ca tới chỉ mùi năng lột hệ mùi năng tổ xạ tích thệ miền nè nâng chẳng bàn dần vô chất tục đại chỉ mùi năng pra thô để nằm ở chầm ra bành nha sẽ đạp sắc xa tới nằm ở miền vô thì sao mà nè sẽ cả tới miền bành nhà tích đòn nâng thấy chia cổ xà thì chật nó người ta rốt chặt thạ nâng này đời tha mình miền rốt rốt chặt thạ đó nâng kia này mà hà cổ xà chẳng nâng này mà có sáu miền pram giang nông sa lệ ni thạ tha ra bị thòm sang cái ni đó thạ thá mua sa lệ ni hay này mà hà có sáu miền pram nặng ấy muối rốt chặt thạ nặng ấy tí pí anh nè vắt chặt thạ đời tha mình miền tô thì bấy sân tà thạ sân tà thạ đời tha là o thì bốn chê cắt thạ đời thà chlat nâng thì pram sọc khạ vì pa cắt thạ đời thá miền sọc chia vì bạ miền vì bạ chia sọc chẳng được này sọc khạ vì pa cắt thạ miền pa vì bạ phò bị bà bây giờ cho là để dây bị bà nâng màu được nòng rừng tục lùm bà tục lùm bá về xa khmai giờ nó cứ dần sẽ đạp bà nói tên tề phê xa phê bị thóm vị bà cả nó nó chỉ phò mình toàn thà tục làm bà ấy thế chỉ cổ so vị bà cả bàn chỉ phò đỏ chân vị bà nó bà cả nó chân hay tam để bị thom đời bò làm mặt nó cứ thầm đau vô tiền niệm mà thua thế nữa này nòng vị bà cả tham mì nó ăn miền rập cam mạch rụp chôl tê bàn tê vị bà cả vị bà đây chỉ chặt chết để sắc để bên năng tê đang lâu thì dễ đang lâu cất ra năng chấm này rúp Paul chẳng được hai Paul cam mạch rụp Paul bỏ cam năng chẳng nông làm xa này mà hà của xò đó miền tầm lay nằm rạp chi vật dân cha na mới rồi ta rốt chặt thạ đấy nè
អារោគខ្យាត់ថាដោយអត្ថាមិនមានរោគហ្នឹងហើយហ្នឹងដូចយើងជាសុខភាពមុំតំហើយនឹងឈឺងើបពីកតេមិនរួចអីចឹងទៅឬក៏ថាត្រេមទ្រាំទឹកតប់ដើរកាន់ឈើច្រត់មិនគ្រាន់តែឈើច្រត់ចាស់ឈឺអីចឹងណាទន់ជើងអីចឹងទៅស្លាប់មកចង្ហៀងខ្លួនអីចឹងទៅខំប្រឹងទេតាអីបានក្រាន់មកកាន់ឈើច្រត់ដើរអីចឹងទៅហ្នឹងហើយរហូតដល់ទៅឈឺនៅតែកតេយូរទៅតបៅតកៀកតបៅអីចឹងទៅហ្នឹងហើយដល់ទៅយើងនិយាយពីរឿងជាមិនមានរោគមុំតំលះរហួនកូនចៅអីមានកម្លាំងធ្វើការញ័រតិចតិចចឹងណាពេញដៃពេញជើងហ្នឹងហើយដែលអត់មានជំងឺរោគាអីហ្នឹងណាអាហាររហួនរវេសរវៃហ្នឹងហើយទឹកមុខស្រស់បោះប្រឹមប្រៃអីចឹងទៅនិយាយអំពីដែលសុខភាពជានីហ្នឹងមិនស្ញោស្ញាញ់ទៅដោយជំងឺរោគានោះណាហ្នឹងហើយមហាកុសលល្អអញ្ចឹងល្អថាអារោគខ្យាត់ថាដោយអត្ថថាមិនមានរោគហ្នឹងហើយហ្នឹងគ្រាន់តែយើងចារណាមហាកុសលហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយអនិវច្ចថាដោយអត្ថថាមិនមានទោសយើងពិចារណាមើលអ្នកទោសជាប់ពន្ធនាគារចង្វាក់ខ្នោះខ្នៀងអីគេវាយបណ្ដាលទៅធ្វើការអីចឹងទៅឬក៏គេបណ្ដាលយកទៅសម្លាប់អីចឹងទៅក៏តែមានដែរហ្នឹងហើយដោយភាពជាអ្នកទោសតដាបតដួសអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ទៅមិនមានទោសដូចជាពុទ្ធបរិស័ទយើងអីមានសេរីភាពនៅផ្ទះសម្រាកសម្រានបាយទឹកអីយើងនៅផ្ទះណាហ្នឹងយើងគ្រាន់តែប្រៀបធៀបដើម្បីឲ្យដឹងថាមហាកុសលហ្នឹងអនិវច្ចថាដោយអត្ថថាមិនមានទោសណាស្រស់បោះដោយមហាកុសលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទានក្នុងសិលក្នុងភាវនាគោរពប្រណិប័តមេត្តាបិតាហ្នឹងហើយមានណាគេថាសន្តរដ្ឋៈណាហ្នឹងហើយមួយអារោគខ្យាត់ថាដោយអត្ថថាមិនមានរោគទី2អនិវច្ចថាដោយអត្ថថាមិនមានទោសទី3សន្តរដ្ឋៈដោយអត្ថថាល្អយើងស្លៀកពាក់អាតបាតអីចឹងទៅដៃជើងមុខមាត់អីចឹងទៅក៏សម្អាតតាមនឹងទៅប្រឡាក់អីបន្តិចម្លៀកបំពាក់អីហ្នឹងមិនតាន់បានដូរខ្លះជូតអីចឹងទៅយកកណាត់សើមមកជូតប្រឡាក់ស្អីប្រឡាក់អីខោអាវអីហ្នឹងប្រញាប់ប្រញាប់ហ្នឹងយ៉ាងណាមហាកុសលហ្នឹងឯងចឹងនិយាយថាសម្អាតចិត្តជំរះក្តីសៅមងលោកភៈទុសៈមោហៈទិដ្ឋិមាននេះចឹងទៅហ្នឹងឯងក៏ស្អាតទៅសន្តរដ្ឋៈទី3ទី4ឆេកដ្ឋៈហ្នឹងឲ្យទៅជាមហាកុសលតែជាកុសលហ្នឹងសំបីតែញាណវិបយុទ្ធប្រាជ្ញបញ្ញាហ្នឹងក៏ឆ្លាតជាណាពាក្យថាកុសលហ្នឹងត្រូវតែឆ្លាតស្រាប់ហើយហ្នឹងឯងហើយបើជាញាណសម្បយុទ្ធប្រកបដោយបញ្ញាទៀតទៅរឹតតែឆ្លាតណាបើថាកុសលប្រកបជាមួយនឹងបញ្ញាហ្នឹងឯងពិសេសក្នុងការអប់រំទូលមានចិត្តហ្នឹងគឺចម្រើនទៅដោយបញ្ញាហ្នឹងឯងយល់ដឹងហេតុផលឲ្យតែចិត្តនឹងឆ្លាតជាកុសលហើយប្រកបដោយបញ្ញាទៀតរឿងអ្វីដែលចូលមកដល់ជីវិតរបស់យើងសិតតែរឿងល្អទេជាមេរៀនពិសេសឡើងនឹងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងចងចាំទុកចាំទៅចិត្តតែភ្លេចហ្នឹងឯង
ទម្លាប់ជាមួយរឿងអីចឹងមកដែលយើងចេះតែរំលឹកទៅឲ្យចាំថាធម្មតាយើងតែងតែចង់បានរឿងល្អសម្រាប់ជីវិតយើងខ្លាចតែរឿងមិនល្អអូខ្ញុំណាដូចញាក់ភ្នែកឆ្វេងដូចបារម្ភតែតែរឿងអីមិនល្អអីចឹងណាហ្នឹងឯងញាក់ភ្នែកស្ដាំទៅចំណាំមានលៀបអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែចង់លើកថានោះយើងវាខ្លាចរឿងមិនល្អរឿងអីហ្នឹងណាហ្នឹងហើយកិច្ចមិនរួចទេចឹងយើងចេះតែខ្លាចចឹងកិច្ចវាមិនរួចទេហ្នឹងហើយពីព្រោះអារឿងមិនល្អហ្នឹងវាមកអំពីយើងតោមនោះតាយើងបន្ទុះយើងតោះតាដោយតោសៈជីវ័នណាហ្នឹងហើយតែកាលណាតោមនោះបន្ទុះតោះទៅរឿងវាមិនល្អហើយរឿងតាដែលហ្នឹងណាហ្នឹងហើយយើងអប់រំចិត្តរឿយមកទៅចិត្តយើងហ្នឹងវាមានចាំបាច់យើងទៅទៀមទារឿងចេះវិញចុះវិញអីហ្នឹងហើយមកពីអីមកអំពីរឿងហ្នឹងវានៅក្នុងចិត្តយើងគិតព្រោះរឿងជាបញ្ញត្តិដែរណាហ្នឹងវាអត់មានការកើតឡើងអីដោយចិត្តចេតសិករូបជាបរមត្តអីណាមានបច្ច័យឲ្យកើតឡើងហើយដល់រឿងវាអត់មានការកើតឡើងវានៅក្នុងចិត្តគិតហ្នឹងហើយជាអារម្មណ៍នៃចិត្តគិតហ្នឹងបានន័យថាចិត្តគិតទៅដល់រឿងអីរឿងហ្នឹងឯងវាជាអារម្មណ៍វាមានចិត្តហ្នឹងជាបឋមប្រធាននៅក្នុងការដែលដឹងរឿងបញ្ញត្តិហ្នឹងវាមានចិត្តជាបឋមប្រធានណាមិនមានរឿងជាបឋមប្រធានទេព្រោះរឿងវាអត់មានជាបរមត្តវានៅលើចិត្តគិតទេហ្នឹងឯងជាបឋមប្រធាននៅក្នុងរឿងហ្នឹងជាអារម្មណ៍ហ្នឹងឯង